Хорошо, все. Салам алейкум, қандайсыз? Ертеңгі? Нұрлан, поехали быстрее. Мұны алып, ресторанға тойға бара бер, мен артыңа барып қалам, мақұл ба? Нұрлан, поехали быстрее. Алло. Ладно. Все, мына. Мен Нурлан Насип. Азыркы учурда Кыргызстанда таанымал ырчылардын биримин. Келдик мына жан. Ты все закончил? Да, жан. Бүттү. Аз просто дайыр той кырдап коюшубуз керек. Еще один той? Да, жан. Че, серьезно, что ли? Койчу жан, таарым. Блин, ну сколько можно? Я и так устала. Лучше бы я дома осталась сегодня тогда. Просто мен продюсерим сөзүн эки кылбашым керек да. Айткан жерин жырдап коюшум керек. Азыр бир пас эле барып, бирдап кайра чыгып, анан чыгып бир жерге олтуруп алсай жан. Тарынбай? Ну ладно, хорошо, поехали. Тарынбаш жан. Вы все спасены! Стоять! Руки за спину! Старший следователь Мамедалиев. Сюда смотри, Мамедалиев. Эми ушул окуянын баарына кантип жеткенимди өзүңүздөр көрүңүздөр. Мен айылдагы бекерчилер арасында биринчи орунда турам. Бекерчиликтен тажагандыктан шаарга жөнөдүм. Assalamu alaikum aka. Шарга? Шарга. Ала кетпейсизби? Акчаң барбы? Şu акча кичине жок болот деле. Отур артып. Акама кет. Бак булбай а. Салам. Атым Нурлан, сен келші. Шамаль. Шамал? Шамаль. Шамалбек. Чын атым Шамалбек. Шамаль деген бұл лақап атты. Үрче ойнатпаймын ба? Үрче ойнатпаймын, лақап ат керек та Шамаль. Аны сен түсінбейсің, біз ырчылар өзі түсінесіз да. Шамаль. Үрче жігіт Шамаль. Аны ырчылар өзі түсінесіз, сен түсінбейсің. Сен неге шарға? Шарға жұмыш, айылда жұмыш жоқ. İştеген аты. Сенчи? Мен айтып отпаймын, ырче ойнап бартам бар. Жылдыз болын. Сен просто естеп қалсаң, дос. Мен Шамаль менен ушундай бир будкада чогуу кеткем депчи. Кийин айтасың, ушул Шамаль менен мен айылдан будкада келгем депчи. Мен когда мен жылдыз болуп кетем болчу депчи. Айтасың да, бу Шамальды мен тааныйм дейсиң да. Ушуну эстеп калдың. Шамаль, алдыңыздарда Шамаль деп атам депчи. Ырдап берейин бе? Жаңыр чалып атканда аяк бүт эле курсаң. Күн ысыкы, абдан ысыкы, күндөн биз качып көлөккө издедик. Аяғын бүтүш керек да. Жакшы. Сөздөрүң кичине оңдош керек экен, Ар кимдин өзүнүн стили болот да. Сен аны түшүнбөйсүң, ырчылар өзү түшүнөт да, бизчи. Биз ырчылар билесиз анычы. Мен өзүмдүн стиль ушундай да. Дәуір бар шындай стилдечи. Шамалбек атым Шамал дегендер да. Шамал болуп өттү. Шамал болуп өткөн. Шамалда биз достор менен жүргөнбүз. Аяк бүт элек да, мына бүтүш керек да. Дайырым бар да, чымчыктар жөнүндө ырдап берейин бе? Жок, рахмат. Кутайынчы мен, а?
Қағаз ручка бар ма? Не қыласың? Керек болып тұр. Бар ма? Қарасаң е, бұл бірінші автограф тақшып екен, екінші автограф тақшып екен. Құдай жалғап, Шамаль менен танышып қалып, анын шаардагы бай жашаган байкесинин үйүндө жашап калдык. Sen, men. Так, Нұрланчик. О, бірге істеңін. Az. Ne oldu? Бұл жақшы екен, же бұл жақшы екен? Ne oldu şu? О, ана мон кейіне. Қайқай? Азыр көз студияға барасыз. Барып, менің бірінші жерін бастырасыз. Сен кейін сыймықтанасың, Шамалімнің бірінші жерін жастырқана мен жанында болчумун деп. Егер жастырған көк ақша келіп бош керек. Ақшаға сарсын ол ғой мен. Бәкем таныштары бар. Бары жақшы бол. Че барасың ба? Мен? Анда аз жолдан қапчық қармай қалдық. Хавчик. Не? Біз ыршылар тамақты хавчиктеп қоябыз да. Сен түсінбесің, ыршылар өзі жүршеттік. Қойып тұр мен кейін алайын. Бол. Құрсақ қандай? Құрсақ қандай тоғылып. Аны айтқан жоқпын дос. Тамақ жеген қандай қарайсың? Мен тамақ жегенге ондай қараймын. Шындайыңнан тажау еткізіңдер. Ашты оқысақ, тамашалап қойдың. Келіп қалдық. Шерім жейсіз бе? Мен де соны ойланып кетқанмын, жүргізбін. Кеткен. Нұрланчик. Шunu хавчиктеп қой. Ал шуну? Чайды не деп қозарсың? Чайды біз ыршылар еме деп қойыз. Чайчик деп қойыз. Же көп себебі. Келдім? О, Макси қандай? Ассалаумағалейкум, құдайсыз. Жақсысың ба? Салам. Танышалы, Макси. Макси. Шамаль. Макси. Мен жаңа айтқан балдар енем. Ырдайын деген. Кім сырдай? Мен ырдайын, мен. Давай, мияқа кірер. Сынач, ырдайын мен едекті ырдайын дейді. Шамаль, наушник тағын. Наушник дейін ошаны. Құлаңа. Микрофонға кішіне жақынырақ тұр. Иә. Микрофонға жақынырақ тұр кішіне. Қой тұр әзір. Башталды. Башталды, дейін ырдай бер. Күн ысыққы, абдан ысыққы, достар менен қол қармашып, гөлікі іздеп. Болғайды, болғайды. Жарабайды бұл. Күн ысыққы. Шамаль, толап болды. Жүр кеттік. Болды. Жүр. Бітір көсті. Тұрмдырға. Жабардан, қандай oldu? Çoğunday oldu. Sarıған сол келдің, Айлы жүрбейсің бе? Мал бағып, қой бағып, ата-ененің жанында ысық жұққанда. Борыш болам дейсің. Бұйта масыл болдың ғой. Досылча, бақшыр болын дейді. Бақшы өтінің персілкасын келіп айт бұлчы.
Акыры кайсы аргаңа таш чайнар болгон дедим сени. Ака. Жакшы эле болот, буйруза. Эмне ырчып алам деп калдыбы? Ушпай калдыбы? Башыңды ушкандай сага. Дос кайгырба. Баары жакшы болот. Ушпай калдычы? Жакшы эле. Кеттик биз. Нежныйраак терчи. Салам алейкум. Салам алейкум. Каяктан? Студиядан. Студиядан эмне алып келатасың? Ырчы жазып келатасыз. Силер ырчы болсоңор анда биз бийчибиз го. Акырын болду. Чиле бичсиңерби? Жок айта алмачсыңар. Ырчы болсоңор от души бир жакшы ырдап бербейсиңер. Ырдап берсеңер, кете бересиңер. Давай ырдап берейин. Мен ырдап берип коеюн. Анда гитараны Жок. Берчи болчу. Ырдаган билесиңби? Жигитсиңби бир сөзүңдөн танбагын кызыл гүлдү сабагынан кармагын көрүнгөндү сөз айтпай ошол кызга ак сүйүңдү арнагын аралаба топ кыздарды кыздын баркы кетпейби арасынан бирди сүйсөң ошол эле жетпейби Базар жок ырда эткенсиң, брат. От души келе кол чалып коюп турасың. Сен эмне кол чалып атасың жыргап? Сен ырдачы. Конечно, ырдап берем. Gün ısıkı Abdan ısıkı Dostlar menen Gölükü izlep biz Gün ısıkı Моң орукчан экен айтып коет элем. Бар, кете бергиле. Dostlar menen Gün ısıkı Abdan ısıkı Кеттик бе? Давай жолдар. Ой, шустри. Бербас. Сен. Ташла гитараны. Атаң гитара заводда иштейби. Биринчи ырдаган бала жакшы ырдайт экен, үнү жакшы экен. Койчу. Бас. Сен чыккан эмне кыласың? Сөйтіп өтіп қалды. Эмне кыласың? Эмне кылабыз? Çok kaldı. Sakın. Tamam oldu. Sen yaşlı mısın? Oh, gel ырдап коем кичине. Не кыласың? Так, биринчи. Азыр мен ойлондум. Сен жанагы ырдап бердиң го алдарга бир жерде. Ошол ырдап берчи мага. Тетин чертөздөм болобу? Черткен чертер. Эмесе азыр бир жаңырым бар ошону ырдап берем.
Сен ыр чыгарасың? Иә, Ыр чыгарасың? мен тырларым бар. Men seni süyemün tatına kalım darınçağımsın balabalım men seni süyemün can dünümden köpölüp uçkan köpölügüm Так, стоп! Тоқтасаң. Мен бірдекені ойландым мен. Мен сенің продюсерің болам. Менің бе? Ооба. А сен жылдыз боласың. Қойшы, мен қанша жылдыз болмадым. Мен тұрған жылдыз болсың, ұрпасаң, саған ыр жастырабыз, саған клип тартабыз, концерттерді қоябыз. Машин қойсаң, сен ырчы боласың. Ертесің сен концерттесің да, апарчы шығып тұрып. Алдыңыздарда тозуңыздар, Нурлан, фамилияң кім? Насипбеков. Нурлан Насипбеков! Десе сен шығып айтасың. Насипбеков жақсы жолып айтқан, Еменде қойлы? Нураль қойлы, Нураль болбай қатта. Болбай қала, Бір лақап аттауыш керек те? Мерген Тұрған деген сияқты чүйі. Мысалы, Нурлан Насип. О, нормально. Нурлан Насип. Вот, бұл болғанай қылырады. Үрдасаң башқарларың бар сенің? Мен де мұны шаңдырларын ұрдап біремін. Оны бас бере. Erken etsem bir Алло. Марат Беке қандайсыз? Мен Шамалбек. Марат Беке. Мен ойландым да, мен продюсер ойында отырмын. Жоқ. Марат. Сөгінбесе осы Майке. Неге асыл бағасы көсінен өстір? Көчеке чаққа барам. Сөгінбеңізші. Барам. Көчеке чаққа. Келіңіз, Мақұл аз барады. Бір шауыз. Келдік. Тағым не олтасың, Уақытта алып. Қақта жүресің? Кешіп қалып, Бәке. Саттырмайсың ба? Дағым нем башадың? Бәке, продюсер болатам, продюсер болам. Қақта продюсер. Продюсер болшының аның ұрысы керек. Үрчі бар, Бәке? Кем ұрчың? Ма? Сен бе? Шулырдайла. Бәке, кеде кішілерді қуым. Кішіне. Бол, жүріңіз, уақыт жоқ. Бәке, бұл зыңғырдайды, Бәке. Көше көрдің ба? Қандай, Макси? Жақсы қандайсың? Жақсың ба? Қайра мен. Қайра Шамаль ба? Жоқ. Енемдің досы. Шағын сындырбай бір көріп қойшы. Жатқан жермен тұрғызып келшті бар. Мен продюсерім уже. Жақсы. Мен қай келе өрдіңіз? Яқа? Көршімді, қандай ардайды екен. Аты Нұрлан Насип болды. Насип. Так, бұяқта немен ал, наушникті? Аха. Шunu тағын. Көше кірді дасаң, көше кірді. Кішкене жақынырақ тұр. Мындай. Так, дайырсыз ба? Кетті. Жигитсің бе бір сөзіңден танбағын, қызыл гүлді сабағынан қармағын, көрінгенде сөз айтпай, ошол қызға ақ сүйіңді арнағын. Аралама топ қыздарды, қыздың барқы кетпейді, арасынан берді сүйсің, ошол еле жетпейді.
Ошентип менин биринчи эрим жазылып ырчылык жашоом башталды. Сен жакшылап турбайсыңбы? Рахмат. Буюрса өзүң жакшылап атасың, мыякта жазайбыз. Кандай экен Мартбек эке? Жакшы. Нурлан. Нурлан эмес, Нурлан Насип уже. Нурлан Насип. Талантың бар екен. Игілік. Рахмат беке. Ең соңы. Мындан кейін үйге барып бемір ал. Өзіңнің үйінде жаша бергіле. Рахмат. Мақұл? Bir проблема болса, мен телефонда. Байланышабыз. Мен Мартбек эке. Не кыласың? Азыр бирде барып, радио көрүп келесиз. Кайсы радио болосуң? Кыргызстан абаларын кечир. Бул жактачы, мен казак иштейт, улук деген. Бул жерде Кыргызстан абалдары деп. Бул жерде ыштар кошуп, нормально болсо. Ардактуу достор, негизи жашоонун ар бир үнөтүн баалаш керек деп коет эмес. Ансыгарындай сиздер угуп жаткан Кыргызстан оонорундагы жашоо кереметтеги Нуран менен алдын көзү кадам таштай берели. Добурга терең ыраазычылык билдиребиз. Мыкты чыгармасы менен жан шериңизде орун алды. Кызматы кызыл болгон Улук Сапаров жашоо кереметтеги Нуран менен алдын көзү кеттик анда эмесе. Салам алейкум. Кандай досум? Сизге кандайсың? Аташ. Билесиң, жакшы. Жакшы Кудай шүкүр. Мындай эле жумуш кылып жүргөм. Не жумуш? Кандай өзүң иштер? Жакшы Кудай шүкүр. Жумуштан менен келдим. Аха. Те дос багын көрдүм. Кимди? Мон. Кандайсың? Бул жисти көрдүм. Ушул жистин ичинде ушу дос багынын ыры бар. Не болгон? Аты Нурлан Насип. Эмне Насип? Нурлан Насип. Келечектеги супер звезда. Сизге сенин жардамың керек. Кандай жардам? Эми радиодо иштейсиң го сен. Радиодон күн сайын алды ырды такылап коюп тур. Эми эгерде ыр жакшы болсо сен айткандай эле зыңк тотпайсың, зыңк боло турган болсо, бизде форматка туура келсе, комиссия деген бар. Тесттен өтсө, анан кийин коюп берейин, э? Кой ушундайбы? Ооба. Айылдан көмүр ташыганда, чөп ташыганда мен сенин форматыңа туура келип жардам берчү жүрдүм беле. Эми бул жакта жумуш деген жумушта талаптарга жооп бериш керек болсун, түшүнүп кой. Аракет кыласың да. Көтүп болгон күч аракет кыласың. Всё, рахмат брат. Макул анда. Всё, бүгүн күтөм. Аракет. Рахмат, бүгүн койгонуңа. Всё. Макул. Берем силерге? Берет. Продюсер нешеси? Жок го бербейт го тахмин. Достор, сураныштар боюнча Ырдыком программасынын алкагында Малика Дина жаңырды, сөз обону Бекборбиевке таандык. Ал эми биз болсо кийинки каттарды окуп туруп жана сураныштарды өз дарегине жеткизели. Алдыда бизди мыкты чыгарма күтүп турат. Тоз алыңыздар. Нурлан Алдаяров. Мен отура берсек, эч ким биздин ырыбызды койбойт. Азыр өзүбүз коебуз. Кайкеге чалтасың? Болсо болду, болбосо жок. Байланыштуу угарманыбыз бар. Алло. Алло, Саламатсызбы? Куш келиңиз. саламатсыздарбы? Келиңиз. Менин атым Шамалгүл. Шамалгүл угуп атам. Мен салам жолдойн дедим эле. Аха, кимдерге? Нарын областына караштуу Эмгек Тала айылындагы классташтарыма мен салам жолдойм. Аха. Анан жанагы жаңы чыгып кеткен Нурлан Насиптин ырын кой берип коесуздарбы? Аппасуралан. Макул. Рахмат. Макул, жашыраңыздар. Белиңиз Шамалгүл. Жакшы барыңыз, байланышка келип туруңуз. Жокту көрүп алдыңыз. Биз болсо программаны улантабыз. Ырдыком программасынан Нурлан Насип сураныштар боюнча. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, аксакал, келиңиз. Бул Кыргызстан оонору? Туптура ошол жака түштүңүз. Биз Талас районунан чалып атып элек. Болсун, келиң. Саламдар барбы? Мен досум, классташым Айбекти куттуктап Нурлан Насиптин ырын коюп берип коесуздарбы? Макул. Балекетиң алайыңдар. О, апа.
Бул Кыргызстан обондору я. Туп-туура, келиңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Ой, бизде баары жакшы, салам деле жок ушул. Жанагы жаңы чыгып келаткан Нурлан Насиптин жана ырылган коюп берип койгулачы суранагы. Өрüm радиолордон жаңырып, гезит беттерине чыга баштадым. Менде бир сага сонун жаңылык бар. Не жаңылык? Бардыгы зыңк болуп атат. Кой, не болду? Сен деген бүгүндөн баштап Кыргызстанда сен жылдыз болдуң. Кантип кандайча? Суперинфого чыктың. Кой? Сен жөн эле суперинфого чыккан жоксуң, сен деген экинчи бетке чыктың. Ал эми экинчи бетинечи миллиондогон ыйсар чалбай жүрөт. Мен ал жак интервью берген жокмун. Мен сенин ордуңа барып берип келдим. Как продюсер катары. Тану. Жактыбы? Жакты. Жүрөм. Көчөгө чыгып, чын эле бизди таанып атышабы бар. Текшерип келели. Кантип? Бизди эч ким тааныбайт го. Негизи тааныш керек болчу да. Сен музыканы чыгып атабы? Сен бердиң аны, дұрыс? О, мне нравится эта песня. Слышала ее? Да, вроде хорошая. Да. Чем займемся сегодня? Не знаю, кто-нибудь. Ты слушай, откуда знаешь Эльдара? Общие знакомые. Анастасия, да, по-моему? Да. А ты? Ну, мы как по работе только. Ну, вот я у него попросила твой номер телефона, он сразу дал. Ты все? Вообще странный какой-то, да? Да, не говори. Кандайсың, Нурлан Насип? Жакшы, Шамаль, кандайсың? Все, таныды. Все, болуп тур. Сен ана көзөтө карап калып Шамаль? Оу. Неге сен постоянно шляпаңды шешпей жатасың? Мен кичинекей кездечи бир агушка келчү мага. Шамалбек, дайыма жатканда шляпа кийип жат, эч качан чечпе деген. Неге? Ошол агушканы сурабай калдырмын. Тамаша. Булар эчтеке эмес. Элдерчи бизди көчөдөн көрүп таанып алса дагычы, биздин ырларды угуп сүйүп атышат. Бул чоң жетишкендик да. Анткени биздин ырлардын текстери маанилүү болуп атпайбы? О, ушундай маанилүү ырлардан көп жазсаң? Сен билбейсиңби? Эмнени? Ал ырлардын тексттеринин баардыгын сөздөрүн бир кыз чөнөп берди ма? Кой? Анда ал кыз сен өлө катып сүйөт го дейм, Жолукпайсың ошол? Көрбөсөм анча болмойм. Койшо көргөн эмес белем. Кой. Андан көрчү мен сага бир нерсе айтайын. Менде көптөн бери жакшы жүргөн бир кыз бар да. Сүрөтүн көрсөтөйүн? Сүрөт барбы? Ой. Мун Кыргызстандын баары сүрөт. Бул жана телевизордо калып барчу да. Молодец, си. Мен сүйгөн кыздарымды көрсөң? Бул деген Анжелина Жоли да, Голливуд жылдыздары да. Ар ким өзүнө достойный кыздарды сүйөт да. Келе. Жакшы. Көрсүлө. Эртең жумушта болтур. Жакшы жат, Шамаль. Рахмат, Шамалбек. Түнүң белгилүү болсун, Шамаль. Болчу, Шамалбек. Шамаль, кандыктан? Жакшы. Сенчи? Жакшы. Кофе ичесиңби? Ичем.
Окшамай. Айылдан передача келиптир. Көз кофе ичип барып, ошомо күлбөйлү. Посылкабы? Давай. Айдан бери түрбө. Ана с кофе чалышак барасыз да? Бат-баттан ичем. Assalomu alaykum, qandaysiz aka? Yaxshimi? Ishlaringiz bo'ldimi? Айылдан сен ата-энеңе берилген эле посылка. Ha, bu yoqda. Mayli aka, rahmat. Cho'ng rahmat. Ey! Qayoqqa? Аттаган ким болот, аттаган? Ne var? Soy чегенде көз бар, жеп бүтпөйсүз. Жир намаздан устасыз. Namazlarga? Satmayamiz. I know you feeling this. Yeah. That's right. Come on. Şu koyasızlar bakayım, koy. Allah koy. Bakayım, moş değil mi? To'xtovdan keldi, Teraksudan. Oo, to'xtovdan qo'y olsa ko'ramiz. Buni qancha sotasan bu qo'yinglar? Bakayım, срочный var, 5 bin so'm. Srochniy o'zi 3500 ko'rsang olayım bunu. Jo'jo, bakayım, bu. Şey özgöçe koy bakayım. Qo'y bu qanday o'zgacha qo'y buni? Bakayım, bu. Yuzmayam, qo'yiladi buni. Bakayım, uy qaytaradi bu. Uy qaytaradi? Qo'y, uy qaytargan. Eşemeyesin, bu. Qo'yni ko'rilak biz ham. Bitirmen çalağım bakayım. Bu gededim. Mart ötüsü kot bakayım. Oo. Amma berip turgan yerini ayt alayın endi. Qancha qilasiz? 4 mingga berdim. Sha bakayım. Baldim aka. Biz 4 bin. Belgili akçanı. Buyurun, rahmat aka. Yaxshi qo'yib. Привет всем! Вы смотрите самую музыкальную передачу «Хит-парад всех звезд» на канале НТС. Хит И с вами я, ее ведущая Аида Шнитсеңче, Киркараева. ырларың бар хит болады. Тети, сен сүйгөнүң бу? Айда. Алып барачайбы, айтып В жүргөн. этот прекрасный весенний день Шо, мы жолук собрали бойсуң? для вас самые свежие хиты нашей эстрады. Поэтому никуда Жумуштан не чыккан эле бар, отключайтесь и жумушуна бар, оставайтесь тозу болду. с нами. Сен билесиң, Ну, адресин. открывает наш сегодняшний хит-парад певица Я не бар Неля эле с песней «Весна». Бүгүнбү? Шакар акча бар эле. Күлүп шакат-пакат алып барабыз. Бүгүн барабыз. Бүгүн эмес, азыр. Тур кийин кеттик. Экөөбүзбү? Не кызгап атасың, бас? Айтчы сөздөрүң даярбы? Даярла. Точно даярбы? Даярла дейм.
Репетиция алып коелук бече. Кантип? Репетиция кылабыз. Билсең, мен Айдам. Оозум кызыл боялган, сүрөттөгүндөй турам да, монтип койчу. Сен сөздөрүңдү айт. Айдага эмне деп айтасың, ошону айтсаң мага. Сага? Репетиция деп кой, давай айтсаң. Давай анда көрөм. Айда. Мен сени көптөн бери телевизордон көрүп, жакшы көрүп жүрөм. Сагап келген билектеримди кабыл алып коесуң. Нурлан, мен де сени сүйөм. Келе. Коркпой, иди. Саламатсызбы, Айда. Мен сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен сизге алып келген билектерим бар эле, ошону кабыл алып коесузбу? Спасибо большое. Извини, я спешу. Сүйөт бекен сени? Каяктан сүйөт? Экөөбүз биринчи жолу көрүшүп атат. Сүйбөйт бекен. Ушунча акчаны бар ушуга кетирдик мага. Тамаша. Сүй деген ушинтип башталат. Бар, жетесиң. Кач. Сука. Gün ısıkın. Abdan ısıkın. Шымай, дос, Айдамга дагы келтир. Баягы кыздан бы? Өрбү? Жаңы хит келген турбайбы? Бул ырга деген резко обон чыгарыш керек. Обон? Обон чыгарган оңой эле, эмне кайгырып атасың? Үйлөнүп алсаң мына, карасаң. Эгер билсең жүрөгүмдүн эси сен, сезимдерди бөлүндүрүп эчиткен. Уктуң да? Эстеп калдың обонду? Ушуну эле черкен билесиң да, ушул обонду ушинтип чертсең, сонур болот. Ырак койсоң? Үйрөнөсүң, оңой эле. Просто бул ырдынчы келечегин көрүп турам да. Жаман хит болот. Элдер суранып бул ырдычы кайра радиого чалышып. Элдер таратышып. Эгер билсең жүрөгүмдүн эси сен, сезимдерди бөлүндүрүп ээрчиткен. Эгер билсең жаным, ошондойсуң жаным, ойлорума бөлүк салып тентиккен. Көрдүңбү? Көрдүңбү мен обончу, мен чарган обон бар, састараны жакшы кылат да. Кудай мага таланттычы, аябай чакалап берген да. Бул ыр деген хит болотчу, точно хит болот да. Мындай кылабыз. Ушул ыр чыгаардын алдында экөө сөзсүз фотосессия кылыш керек. Фотосессия эмнеге? Эртең көрөсүң. Сен андан көрүп боору жашап жаттап, ырдап өтөрсөң, эртең көрөсүң. Шымат, фотосессияны ушул жакта кыласызбы? Жок, азыр бул жерде каташым иштейт. Бул жакта да классташ иштейби? Сүрөтчү. Ошол каташымга фотоаппарат сурайсың. Бар, фотосессия кылабыз. Ал. Сүрөткө түшөбүз, сүрөткө. Чоң жигит сүрөткө түштү. Каташ. Кандайсың? Кандайсың ол? Каяктан? Эмне иштеп? Ашол, Адыл, каташым бот. Нурлан. Нурлан Насип. Супер звезда болот. Кийин сыймык тарасың, колуң кармадым эле деп. Болсун. Ошо болот. Ошо шара келип күнү жумуш кылалы деп. Сен жардам керек болот доске. Кандай жардам? Алды фотоаппараттың бір 2 саатта берип тур да досумду бір фотосессия кылып алайын. Жок, берип тура албайм. Берип тур дейм. Жок, берип тура албайм. Берип берчи.
Өліп қалды. 1000 сом төлеп арендасына. Алып кетер. Казашың аренда 1000 сом бе? Білесің бе? Айылда жүрген есе білесің, ұрылық қылып милицияға түскенін білесің де? Ошонда мен атып кеткен білесің бе? Білем. Бір естеп қой. Бір естеп қойдың, бере албайм. Мен деле оқ атқызышым керек дем. Сен ақымақсың. Ей, сен жақсылығың жоқ мағанша. Сен қанша жақсылық қылдың бе? Бір жақсылық қылып қоймайсың бе? Саған да осындай күн келеді де көресің. Бар жоғалып сен жаққа. Ас кеттің. Ушул ле. Алланың керегі жоқ. Нормально сұрау, нормально өрмейсің бе? Көресің, осындай күн саған да келеді. Сұрап келесің маған да. Бас кеттің. Тарт қолың. Нормально сұрау, нормально өріп тұрмайсың бе? Алып келіп бересің де? Давай енді. Бас кеттің. Алып келіп бере. Екі сатан алып келіп бере көп қойын. Азыр магазинге барасың, нормально фотосессия қыласың. Тордан чық. Жүріп кет. Ой, жүр. Давай, ползай, кетті. Гүл. Гүл. Ай. Чеш. Гел. Гүл. Давай, шш, давай. Чеш. Гел, давай. Мындай. Давай, бекмеймін. Барарасың. О, Нұрлан. Ей, Нұрлан. Нұрлан Насип сахнада. Тұр. Ол, тұрсаң. Оғындың бұл? Мен саға. Суперинфо, 1-ші бет. Емі, дана жылдыз болдың. Бұл не? Елдер көрсің не дейді? Елдер, аны пиар деп қойды, пиар. Черный пиар, бұл дере реклама. Айылда апам көрсе, не дейді, өлтірмей мен? Апамда көрсе, ештеке деп еді. Балам шардан жақшы бір жігітті алып тұр деп қойды. Болмақ қой ошондой да. Болбағандай қарыз. Продюсер Шамай сіздерді ұғып жатады. Нұрлан, тойға шақырып қанша болады дейді. Той? 400 сом болады бәке. Все, сағат 7-ге, все барып қаласың. Все, көрдің пиар қандай? Пиар деген мұқмыш нәрсе де. Сен бүгін 1-ші тойың. Даярдан. Күн асақа. Даярдан. Абдан асақа. Ау. Арадан 3 ай өтті. Көкөлі бұшқан көпілігім Тамаша айтсам тарынып маға қапа болот менің тентегім түбөлүк маға қолыңды сунуп Чайдан ішпейсің?
Теги чай içtim. Aç kolum kursak. Doğrusu Чыгармачыл адам деген дайыма ачка жүрүш керек. Ачка жүргөндө гана бирдеке чыгат. Ачка жүрө бересиз кечке. О, дүңкөй тоюп булчип турсаң бирдеке чыкмак, эчтеке чыкпайт энди сен. Эчтеке эмес. Сенчи жакында биринчи улуттук каналга чыгасың. Качан? Жакында. Ал жака форма тиктеш керек жаңы. Акча керек да, форма тиктирге. Жок, акча кереги жок. Мен классташ кызым бар, Шведияда иштейт. Ошо барасың, ошол тигип берет. Просто материалын таап бериш керек. Материал каяктан тапкан? Кандайсың? Жакшы, кандайсың? Кандай иштеп? Швен тутуп атасың? Ооба. Өзүң иштеп жакшы? Жакшы, жакшы. Таанышып ал. Нурлан Насип. Келечекте суперзвезда, ырчылот. Кийин сыймыктанасың, Нурлан Насип менен Швенга кел деле. Короче, сенде бир сураныч бар. Ушул артист балага артист көйнөк кийиш керек. Бул материалга. Мощный материал да, мындай материал эч кимде жок. Италиядан өзүм заказ бердим. Ой, өлчөп көр. Өлчөп көр да, мына Стефано Торини өзү салып ийген да. Арабасың. Всё, жетет да? Жетет. Ким алып калды? Макул. Давай анда. Ашып калганда өзүңө бир нормальный юбка тигип ал, итальянский. Ашып калсаң, мен юбка тигип ал. Көрөсүң да. Приходите, девушка, не стесняйтесь, приходите. Хороший обувь из родины Джеки Чана. Приходите. Не ушиме, девушка. Эй, дос, кандайсың? Кирерсиң да? Кандайсың? Казаш кандайсың? Не болду? Жакшы, жакшы. Не, элдер алдап атасың, кытайсыз боло, Эми жашашында экен да. Таанышып ал. Нурлан Насип. Келечекте суперзвезда болот. Кийин эстейсиң, колун кармадым эле деп. Ушул артист балага артист туфли керек болот. Туфли? Жалтырак. Жалтырак да? Жалтырак, а? Сахнага чыккан анан. Жаман новинкалар жаңы. Жок, болбойт. Үчүн алып атышат, карасаңбы? Жок, болбойт. Шыккайбай. Жалтырак керек, Болбойт да? Жалтырак, а? Мына. Ушуна көп кийип атышат жаштар алып. Размер канча? 42. Сеники канча? 40 да. Кагаз багыз тырып койсуң, нормально. Эшти көп айтелим бар эле, ушуга кийип көр. Канча болот? Бул Пасойский 3 болот, 3000. Ачай. 3 Ошондойбу? Баягы бир күн эстеп койсоң, билесиң, сен менттерге түшүп мас болуп түндө, билесиң, мен бар сени алып кеткен билесиң да, ошону. Мейлем, классташым. 2,5 кала эми. Биз деле оокат кылып жүрөбүз да муякта эми. Эртеден кечке турабыз, үшүп шишип. Өзүмө деле бир нерсе калсын да эми. Айгүлдүн тууган күнү билесиң, сарайга кирип алып билесиң да, ошону. Ошону бир эстеп койчу. Кетерчи. Рахмат, брат. Кытайсың да эми. Красавка менен кие албайм. Жок, бут көрүш керек. Бут көрмөйүнчө эчтеке болбойт, жас. Ушуну кие аламын. Бас, кет кой. Бас. До свидания. Еще приходите. Желательно не приходите. Мен да оокат кылайын дагы. Дина, передина. Жакшы экен. Жакшы. Эми мону көк татырган табыш керек. Бир кеттик бат. Кашыш. Продюсер дайыма кашат ушуну билет. Ассага бюджет жасайбыз. Бул жакта мен казашым иштейт, парикмахер. Бул жакта да классташ иштейт. Конечно.
О, Классташ, қандайсың? О, Шамаль. Қандайсың? Танышал, Нұрлан. Саламалейкум, Нұрлан. Эмиль. Эмилиано. Ғыченді. Ай, жинди. Не іштірме? Айлапа тынч па? Бар жақшы, бар жақшы. Саған салам айтышты. Эме, бұл Нұрлан Насип суперзвезда келешектегі. Так? Ушул артист балаға бір артист прическа жасап берші. Так, Нурланчик. Костюм. Красный цвет, мой любимый цвет. Нурланчик, кел отыр анда. Так, Шамаль қандай болып тұр? Айбай жұмшақ кеңіне шаштарың. Түс тұр. Күл. Ой, екі ямочка саркен. Так, лапочка. Жақшы отабысың. Азыр. Түс тұр, Нурланчик. Қашадан бері сетасың? Армиядан келгеннен бері. Знаешь, по-моему, если мындай қиша айтсақ, то жақсы болады екен. Ой, какач! Мен анда, Эмилиано. Давай, Эмилиано. Давай, Нурлан. Игілік. Мадайс. Тура чүңіліп, жұмышта шындай істеш керек болады. Понт болды, шаласың арды. Сен шалшас, братан. Сейчас, иду. Ладно, пока, ребят. Бұлар естеп қалып көрді. Бірінші ұлттық каналы код КТР. Ушул жерби КТР? Бұл жерге шыққандырчы суперзвезда болады. Бұл жерге шығыш үшінші мощный связдар керек та. Сен связдарың бар бе? Шамаль, білбейсің не білбейсің. Мен тайкен бұл жерде чоң болуш дейді. Не болуш дейді? Электрик болуш дейді. Электрик? Электрик болса бізді қамчар ма әлі? Шығарып өсетші. КТР свет жоқ қылады. Неден передача тартыласыз? 6-шы күні кечінде деген. 6-шы күні кечінде? Бүгін среда ғой? Лично КТР үшін бүгін 6-шы күн. Жігіттік. Бір жестерді бердің, бардығы даяр, часын, бардығы зың. Даярсың ба? Даярлем, толқыннан ұнтамын. Толқыннан ұнтам? Сен не қаласың толқыннан? Мына ысқой толқыннасың, сен толқынданбай. Сен қорқотасың, қорқотасың де. Көрдің қорқотасың сен. Қорқытпа. Ана қайтудайсың, көрсетші ма? Сахнаға шықтың деп қой, ана. Қорқыт. Мен сені сүйем. Тоқтатамын. Жарабайды, не арқам тартып отырсың? Не жарабайды, мына кел, көріп ал. Шығасың, шықтың, бетіңді жабасың, соп кетті. Мен сені сүйемін. Ана кел, шықтың. Мен сені сүйем. Секір орды, орды. Бетті жабасың қайда. Мен сені сүйемін. Шыншы керек пе? Ұмытпа, мақұл бұл. Мен артынан саға айтып тұрам, көзетіп тұрам. Бәрсің бе? Кеттік бе? 1-2-3 Шамаль берген көзді. Жалғызым менің жашоомдо сенсиң, кылыктарың чыгат эркелесең сенин. Жаратканымдын энчилеп мага буйруп койгон белеги сенсиң. Сен мен түбөлүк дайым, кол кармашып жүрөлүк жаным. Махабатка чөмүлүп бирге таталы сүйүүнүн дамын. Мен сени сүйөмүн, татына кайым, тарынчагымсың. Балапаным мен seni suyömün Can düğünümdön Kökölüp uçkan köpölögüm
Канша айтсам тарынып мага капа болот менин тентегим. Түбөлүк мага колуңду сунуп, өмүрүмдүн гүлү болчу сен. Шамай эле көз аракет кылып жүрүп телеге, концерттерге, тойлорго чыгып, эл оозун алып акча таба баштадык. Бакытты жүрөлү жанашып. Мен сени сүйөмүн, татына кайым, тарынчагымсың, балапаным. Мен сени сүйөмүн, жан дүйнөмдөн көкөлөп ушкан көпөлөгүм. Сага бир сонун сюрприз бар. Не сюрприз? Мынакей сюрприз. Кой? Чилебе? Жаңгой. Сомкине. Жактыбы? Рахмат. Жактыбы? Жакты. Зыңк бекен, зыңк. Нурланчик, эми сен жөө жүрбөйсүң. Анткени сенин продюсериңде машинасы бар. Машина алдым, доске, сүйүнбөйсүңбү, карачы. Чека го, а? Мындай машиначы, менде, анан толтыргычты бар. Кетти. Красота. Батарея, да? Елсің бар? Может, жөнді қос? Берші. Берсең бір-екі сіз отамын бұл. Қаш қолың тұтқан? Мен ишем айтам. Не ишем айтасың? Мен ишен онтам берет, қанып бер өзің. Бұтпады. Делесең көз көчеден кетіп, 50 000 сом алған. Сөз бір жерге ұтыш керек, үнтүчі берет. Берсін де берсің, құдай көрсе берет. Ұталыздақтың қалас? Клип порталсы өндірші. Поздравляем! Вы выиграли 50 000 сомов от компании Народной лотереи. Мы вас поздравляем. Возьмите, пожалуйста, ваш чек и с билетиком фотографируйтесь для нашего архива. Поздравляем вас. Улыбаемся. Смотрим на меня. Сен айтсамшы, ақша берет деп ойлап мен. Ладно, жаса. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Деньги можете забрать в кассе. Здравствуйте. Народная лотерея вас поздравляет. Поздравляем вас. Рахмат, Джамай. Яқи, санаш керексің, елдің барына шен өрізім. Кесерсіз. Кеттік жолар алды боқ біле. Ядаш түрейдің жантырчы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Привет всем! Вы смотрите музыкальный хит-парад на канале НТС, и с вами я, ее ведущая Аида Чаткараева. И сегодня у нас в гостях певец Нурлан Насип. Здравствуйте, Нурлан! Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле жалпы НТС каналынын көрөрмандары ушундай биздин хит-парадда биринчи орунду жеңип алып ушинтип конок болуп отурганыбызга абдан кубанычтамыз. Спасибо, что вы к нам пришли. И, пожалуйста, расскажите для наших телезрителей, как вы достигли таких высот. Рахмат чоң. Мен бул деңгээлге жеткениме мен продюсерим Шамалдын чоң жардамы бар. Учурдан пайдаланып, ошол продюсерим Шамальга чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Ну, тогда мы вам желаем исполнения всех ваших планов и вам больших успехов.
А сейчас смотрим клип Нурлан Насипа на песню «Эркелет Сенди». Стоп, снято! Молодцы! Как дела? Сонда. Сен сұратсаң қантып деуім болсын. Жақсы өйсің? Да, тогда пойдем попьем кофе? Мақұл. Я думаю, уже все. Да. Кол жеткиз менин жүрөгүм, жаныңа барсам сүрдөймүн. Айта албай сага сүйүмдү, кыйналып кетти жүрөгүм. Аяйым, менин аяйым, арзумду сага ардаймын. Айта албай сага сүйүмдү, азабың сени тартамын. Аяйым, менин аяйым, аяйым, менин аяйым. Ай-ай, 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 ай-ай. Күлсөң бир менин жүрөгүм, эзилип. Здравствуйте. Мне можно, пожалуйста, мороженого? Тамақ жейсің бе? Нет. Мага құрдақ беріп қойсың ба? Да, спасибо. Нурлан, Ау. с тобой хочет встретиться один человек. Ким? Но он очень знаменитый и крутой продюсер. Она? Ну, просто встреться с ним, поговори на 5 минут, не больше. Ну, пожалуйста, ну ради меня. Ты же меня любишь. Мейлі, сен үшін барына даярмын ғой. Спасибо. Сен қай орында отырсың? Bir жаққа барып көш керек болды. Қайқа? Мен айылдан тәкем келіп тұр үшін шақырады. Тәкең орасың ба? Да мен машина айдап ал менікі. Тәкең барсаң машинамен бар да. Жолдастым, мыса барамын. Салам алейкум, қандай бәке? Жақсы. Алейкум ассалам. Өзің қандай? Жақсы бәке. Кел, заказ берейсің. Жоқ, құрсақтық. Мейлі анда, сөйлешелі. Нұрлан, сен елмен іштебейсің бе? Чоң ақша табасың. Анан жашың жиргализм болып кетеді. Мына мағырабайсың. Алмастен білесің бе міне? Алмаз орысша айтқанымдан огранкадан кейін бриллиант болып кетеді. Бриллиантты легче продать. Мен қарап отырмын, сенде талантың бар. Мен талантты монетизация қылып алып, я. Менде партнерым Москвада бар, Алматада бар, ал башқа уровень. Ушул уровень чыгалы. Нурланчы, қандай дейсің? Байке, кешіресіз, бірақ мен продюсерім бар да. Ал менен иштешпей қоя албайм. Анткени мага чоң көптөгөн жардамдарды кылып, чоң нерселер. Ал ким екен продюсеріңіз? Ал азыр бир чоң жолугушууда жүрөт. Киш. Алло, ассаламу алейкум, кандайсыңар? Ооба. Жоқ, ал Рио-де-Жанейро емес, ал Сан-Паулу. Ооба, чартерный емес, арзаныраак болот. Ооба, мейлі. Мейлі. Кечирип кой. Эмне дейсиң сен? Азыр бир ал чоң жолугушууда. Нурданчик, мындай кылайлычы, сен шашпай эле кой. Телефон билесиң, керек болсо өзүң чалам. Бирок унутпа, ал жаңы уровень, перспектива. Алматы, Астана, Москва. Мейлиби? Сүйлөштүкпү? Мейлі. Кел. Макул. Жакшы болот.
Нурланчы, жолуктуң тегиңе? Ооба, жолуктум. Иә. Сагачы? Сага. Жакшы сюрприз бар. Не сюрприз? Иә. Мен продюсерім жіпмен жүреді екен да? Жоқ. Сен продюсерің мұрық машинамен жүреді. Эми сен жіпмен жүресің, мә. Қойчы тамаша. Маға ол? Ана маға олмақ бұл, саға да. Алдаған жоқсың мұ? Жоқ. Чындап бы? Чындап саған ұтпаймын. Не? Ачы тауы тауыз, құдайға шүкір, саға да. Айда барырын? Барыр, айла. Нурлан, қандай екен машина, жақты ма? Қаяқтасың? Айдан күтіп отасың, дағалы күтіп отасың, жан атам бері. Боша, азыр мен тек еме айтып қойын дегем жана. Ертең концерт бар білесің де? Ошоны ұмытып қалба. Давай. Болды, азыр барып қаласың, Хорошо. Салам алейкум, қандайсыз? Рахмет. Красавчик. Нурлан, поехали быстрее. Мұны алып, ресторанға той барып, мен артқан барып қалам, мақұл ба? Нурлан, поехали быстрее. О, кеттік. Ладно, Все, мына. Келдік бұна жан. Ты все закончил? Да, жан. Бүтті. Аз просто дайыр той қырдап қойшысы керек. Еще один той? Да, жан. Что, серьезно, что ли? Қойшы, жан, там. Блин, ну сколько можно? Я и так устала. Лучше бы я дома осталась сегодня тогда. Просто мен продюсерім сөзін екі қылбашым керек та. Айтқан жерін жырдап қойшым керек. Азыр бір пастеле барып, бұрдап қайра шығып, анам шығып бір жерге олтыра алса, жан. Тарымай? Ну ладно, хорошо, поехали. Тарымаш, жан, кеттік. Как нельзя, блядь? Выйди с машины! Стоять! Руки за машину! Сядь! Старший следователь Мамиталиев. Сюда смотри, Мамиталиев. Уважаемые понятые, можно вас? В данной машине содержится кейс. Так, огнестрельное оружие, наркотические средства. Девушка, он является вашим парнем? Нет, он просто знакомый. Нурлан Асибеков, этот кейс принадлежит вам, да? Это ваш кейс? Да, мой. Қандай ұлтыр? Тар, плюс барыз,
Браво! 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 Бүгүнкү күн абдан маанилүү күн болду окшойт, Сенин мага болгон достук мамилеңди билип алдым да мен. Да. Ал эч нерсе эмес. Айдан мага кылган мамилесин бүгүн үчүн. Сен аны азыр түшүнсөңчү. Мен аны мурун эле түшүнүп калгам. А неге мурун мага айтпадың? Ошонун баарын сөз менен айткым келген жок менчи. Кылган ишим менен көрсөйм дедим да. Тем более сен Айда менен бактылуу болуп жүргөн кез болчу. Анан айтсам сен мени жаман көрүп калмаксың да. Анан негизи сөз бар го. Сен сүйгөндү сүйбөй, сени сүйгөн кызды сүй деген. Булар эмнеге мага айтты? Сага кат жазып жүргөн кызды билесиңби? Урлары жасайт. Ошо сага кат берген. Ошо берген эмесмин, мурун берген да. Чын айтсам, буга мен көп деле таң калган жокмун. Эмнеге? Типа фанаткаларың көбөйдү, любой кызды чаба алам деп атасың. Жок, касым. Билесиңби? Мен баягы кафеден чыгып кулап калганымда эсим жоготуп. Ошондо ошол кыз мен түнү менин жанында карап чыгып, ошондо экөөбүз таанышып, ошодон бери ал кыз менен таанышып калдым. Местами поменять. Что случилось? Что с вами? Неплохо, скорую вызовите. Скорую. Дайте воды, пожалуйста. Воды. Возьмите скорую. Девушка, не переживайте, это просто переутомление. Мен каяктамын? Больницадасыз. Эмне болду мага? Эч нерсе болгон жок. Жөн гана менин жүрөгүмдү түшүрдүңүз. Менин атым Нурлан. Менин атым Элнура. Мен сизди тааныдым. Мен да сизди тааныдым. Экөөбүздүн жолугушуубуз ушундай болот деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен дагы сиз менен таанышам деп эч качан ойлобопмун. Сиз дагы мен үчүн ар дайым сырдуу бойдон боласыз деп ойлогом. Сиздин ыргагыңызга чоң рахмат. Ошондой болду беле. Эмне айткан эмессиң? Ошентсе деле катын окуп көрсөң, акыркы кат окшойт. Мен окугам аны, кечирип кой. Нурлан, бул менин сага жазган акыркы катым. Сени колумдагы калемим, ак баракка жазылган ырларым менен сүйүп жүрүп, акыры өзүңө кезиктим. Сага жолуккан күнү жан дүйнөмдү бурганак, ойлорумда чийеленишкен куру үмүттөр пайда болгон. А бирок сүйүүмө жооп ала албай калдым окшойт. Эми аялсыз махабат менен күрөшүүгө алым жок. Ошомай, дос. Мен бул кыздын адресин билем. Кой. Кеттик анда ошол жака. Азыр кеттикпи? Азыр эмес. Түн болуп кетпеди. Эртең шашмай, тойдон кийин, Эртең барайын. Жем барбай, гүл-пүл алып, шакат-пакат алып барбай. Кеттикпи? Все. Чоң рахмат айымдар жана мырзалар. Улан Шеримбеков акыныбызга чоң рахмат айтып, кийинки кезекти 2 жашты куттуктап келген ырчы жигит Нурлан Насип. Тосуп алыңыздар.
барамын сен эстеп бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөгүң сен унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым карай берем жолуңду келеби деп кайрылып ушул бойдон өзүңдөн каламбычы айрылып унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым кабарыңды айтпадым өзүңдү мен таппадым унута албайсыз да ыйладым унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым музыкам сен болдуң музерип жүрөктөгү муңумду таратып жылмайып күлүп бери эңсетип өзүңдү эмнеле күн өтпөдү элигип жай бербей жүрөгүм сүйөт сени менин да сүйүм ушундай сенин да сүйүм ушундай тагдырдын тартуусун белегин тосуп бирге алалы бек карма бакыттын кушун учурбай Мен өз сүйүмдү таптым. А Шамаль болсо өз максатына жетти. Бирок алдыда максаттарыбыз чоң. Шамаль өз кызы келип алат. Ырын мага угузуш үчүн хаммерди айрандагы 2000 сом калыптыр. Күн ысык, өлө ысык, көчөдө адам ысык, ал тургай асмандагы чыңчыктар абдан ысык.
чыкты жылмайып жаркырап ысык баратам достор менен көлгө сызып күлкү бизге дан азык бул жашоо бийик маанай менен кызык күн чыкса кыздар чечинген күн чыкса жылуу кечинде жанымдан нурлан ак өргө жана мен сенин досуң бегишбек күн чыкты күн болуп жаралып